Buram ka Sports Committee jong ka KSU Southwest Khasi Hills District ya usamlas Kembor Marwen away halor ka jingjob ya ya ka Muay Thai Battle of Isan Region 4 kablalong ha Thailand ha kani ka single dan lang usamla Jits Camp Nongse General Secretary KSU Southwest Khasi Hills District samla Paul Deep Tongwa Sports Secretary KSU Southwest Khasi Hills District samla Melbourne Marngar samla Ipis Lingdo samla McDonald Marbanyang samla Paul John Wanyang samla Belling Star Linkhoi kinong yalam ka KSU na Southern Pair Circle kidukhat ka KSU na Waylay Unit pat kiwe yang buram lagi sarong buat banyo ini gambor buat kitbok buat aimen sim susu samla gambor marwen walawan ra eka nam ke buram ke dong katan karib ke jak bereu hibrok kowe ke job itu ya ka jil ekai ke balatip ke Muay Thai Battle of Isan Region 4 mo po Thailand in sarong tumpi samla jom ka jak bereu ba kilai pau kapor kadak dikit bok iyo pantai kini kapor tidak ditutup burung barit kalian dari Southwest District kita ship kapor nak kani kapor majid scam nasi balong general Sports Secretary jong KSU Southwest District balong ru usang kenar akani kajing penkup buram lani kajing ilang balingkot yu sama Kembor Marwen wala job ya kani kajing kun Muay Thai Battle of the Season Region 4 te ngi kum kaseng ngi so kemen sikade hadin bangi la yo ika kubor ba uni usamla bude naka snong nong trai ba kaju kubor bude udukhat jongi ba ulala ban ra ya kani ka 6 job wala ya kani ka 6 job lung ba ka jing tre sistem ka jung u ba ngi so kemen ba kidkhat jong kaseng dan ya kani ka mensim ban yakun kidon ni ka mensim ban tre sitam bat kani ka peni yang i we pe we habang idon kamuan bat kata kalat kapli unde us Kembor marwen la peni syai ka jingjab ba ngikit bok kirweng na kaliang jong kaseng hi borok ko we ba unde samla bo nang kiu saprang ha kani ka kam la ni ha kiwe pat ki benta jong ka jingem jong u nang bakan long kan kusa ka khamba ya kiwe ru kumjo te tang kini kitin ki ba kniat ikit bok kirweng ba ngit kam ro ba ulei nang long rengkat ya kaying kasam jong u bat